ترکیه لهمبر هەڵبژارتنە کە چارەنویساز دایە هەڵبژارتنە شارەداریên Türkiye'ye ku hêdî nizîk dibin îtir propaganda jî di nava Türkiye nizîk bûye nîqaşên tund di navbera opozîsyon û desthilatê dirûz bûyne û Kurd divê navberê da beşdarî van helbişartinan ye vê carê stratejiyeta Kurdan wê çi be Kurd wê dengê xwe bidin kîjan alî aya Kurd wê amade bin tifaqê digel opozîsyonê dirûz bikin di nava Türkiye yan jî ji desthilatê nizîkin di navbera opozîsyon û desthilatê kîjan ji bo çarenivîsa Kurdan pirzgirîka Kurdan baş e min mêvanekê Berêz Mustafa Ozcerîk serokê giştiyê Partiya Welatparêzên Demokrat ji stûdiyên me li Diyarbekirê digel me daye Berêz Mustafayê varbaş tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê bizanbîn stratejiyeta Kurdan vê carê ji bo helbişartinên şaredariyan çi ye Varbaş spasiya dikim ji bo vê bernamê Partiya Welatparêzên Kurdistanê wî navî xebata xwe dimeşînin sahavê niha di nava Kurda de di aliyê Bakurê Kurdistanê de di nava Kurda de mixabin tifaqek tuneye heta niha tu tifaqek nehatî danîn و ev jî em bêjin nebêjin destê Kurda zeîf dike Kurd li hemberî partiyên dewleta Tirkiye jî yanî çê opozîsyon muxalefetê çê desthilat mixabin ne xwedî yek helwestin bernamek wan hevbeştinin û her wiha li Bakurê Kurdistanê jî îro partiyên ku herî zêde dengê Kurda stînin ku Dem Partî û zêdetir xwe partiyek Tirkiyeyê jî pênase bike dengê Kurda zêdetir distîne bi Dem Partî jî ne xwedî siyasetek mafê Kurda bi rastî jî derxe pêş û biparêze piranî li gor berjewendiyên grûbî tev digerin û em dibînin niha li Tirkiye AK Partî di dema damezrandina xwe û piştî wê ji bo hindek gavên Yekîtiya Ewropayê de ji bo zimanê Kurdî û televizyonê Kurdî gav avîtibûn lê ew AK Partiya ku ew gavên ji bo Kurda hindek gavên başî avîtibûn niha bûye ku hem li Bakurê Kurdistanê hem li Rojava û Başûrê Kurdistanê siyasetek gelek tund li hemberî Kurda dimeşîne lê muxalefeta wê ya esasî CHP ye Kurda de helbijartina 2019 de ya belediya İstanbulê de piştgiriya İmamoğlu kirin gotin bes bila Erdoğanî her em darbakê lêxnê Kurda piştgiriya İmamoğlu kirin lê İmamoğlu piştî ku bû serokê belediya İstanbulê hat Diyarbekirê gava ewil de rabû wêneyê Atatürkî diyarî Kurda kir û bi rastî jî eva ciyê evê bû yani helwesta wî çi ye xêrî wê evaj 2019 heta îro 5 salê İmamoğlu ji bo Kurda di belediya xwe jî tiştek nekiriye Kılıçdaroğlu bibûrin ez tiştî bêjim Kılıçdaroğlu di 2023 de Kurda piştgirî lê kirê lê Kılıçdaroğlu çûbû partiya Nijadperest re peymanek veşartî kir tê wê manê ku Kurd dibe ne li opozisyonê ne li desthilatê de tu hêviye wan tunebin Kurd bi xwe tunebin tu kesê tu gava ji bo Kurda navîjin Zor baş e heya niha hîç tifaqek hevpeymaniyek li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê di navbera Kurdan da niye dengê Kurdan jî gelek zor e yanî berbelav dibîtin dengên Kurdan weke te got ku di helbijartinên çûyî da Kurdan dengê xwe dan opozisyonê yan dan CHP nûnerên wan a yanî çima hewla durustkirina tifaqeka Kurdî nayê dayîn ku dengê Kurdan bû Kurdan be nek ji bo lanekê din be ku sûdek ji bo Kurdan nebe Belê em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê di vê hilbijartinê de me siyaseteke nû da berxwe û me pêşniyarî ji raya giştîr kir. Me got werin li bajarên Bakurê Kurdistanê em namzetên xwe bi hev re tespît bikin û em
باجار خو هفر اداره بکن به وی سلوگانه به وی سیاسته مبانگی دزگاه سیویل پارتیان سیاسی و کسایت انکر که ورن ام هر باجاری پلتفرم آوا بکن نکو ام دو فلان پارتیه کبن بیوان پارتیه کبن لسر داخوازن کردا که ناسنامه کردی و زمان کردی به قبول کرن و بلدیاک پر رنگی پر کلتوری پر زمانی پر لهچه‌ای بلدیا که ام نامزد خواب دست خواب شفافی تثبیت بکن نکو هنک لسر ما فرض بکن ام ایرو جوی و سیاست دادن پیش ام بین یا راست اوه نکو پارتیک آن هنک خالصر هنک فرض بکن ورن ام نامزد خواه پلتفرم برفره چه بکنه و ام نامزد خواه هفدور تثبیت بکن آن راست اوه لباجارن ترکیه جی ام دویژن برا کرد پلتفرما چه کنه مثلا استانبول پلتفرما کرد استانبول برا چه بکنه و داخوازن خوی لوی داره دکاره پیک پی تثبیت بکن و بفن طرفک دکارن لگل هر پارتیه جی دانستندنا بکن و دکارن بخوشی نامزدی خود درخن ام ایرو لسروی سیاست هلبجارتن پیشکش دکن لیل باکوری کردستان پروبلم می اساسی اوه اتفاق هر دم هلبجارتن دی بیرا پارتیان کرده افجی غلطی و خطریاک پر مزنه ام دوی هشه خو بدن سری خو لباکوری کردستان سیاستک هفکاری اتفاق ماینده جبو لسر پرنسیب نتوایی نشتمانی دویم دانن و دویم هلبجارتنا جی و او داخوازن کردان ای اساسی جی گوهرتن قانون بنگهینا ترکیه جی ام لگور وی بکاربن یک حلوستی ام تف بگرن لی مخابن دوی واریده پارتیین کردستانی جی و او پارتیین که دنگ کردا دستینن وک دم پارتی و هدا پارجی مخابن لسر سیاستک یا گرتی تمناگرن دم پارتی و هدا پارخو پارتیان ترکیه دبینن و سیاستا گجبو که کرد نبن طرفک مخابن د فعالیت ده سیاستک ده مشاندن اولا اول دبل باکور کردستان اتفاقک ماینده یا ملی دموکرات به آواکرین و ام بکاربن همو مجارن که درک پیشیا مجی ام لگور و سیاستا استراتژیک و تشتین روزانه به هفدرف گریبدن. برز مصطفى ام وقت پارتی اولت فرازین کردستان حتی آنها مسر سیاستی هم مشیانن لهنک گروبی هنک برجواندین گروبی شخصی ریل بر بیدگره. برز مصطفى تو خوش زانی کو هر چند اپوزیسیون جالیه که و دستالات جالیه که چاویوان لیکی کو دباجرن مزندا تایبت لاستانبول و انقره و ازمیر جاره کردن دستالات شهرداری جبخو وگرین برای چند که رجب طیب اردوگان جد کنگره که روزنامه‌وانی دا آماجه ویکی کرد که وان هلبشارتنان تا امی وان دستالاتان جبخو وگرینن یعنی لو داره چاویوان لکردانه هندوی باوریه دانه که جان آلی جبو کردان باشه اپوزیسیون یان دستالاتا اک پارتی جبو چاره سکرنا پرزگیری که کردان که کرد دوان هلبشارتنان دا بکن بربجیرن خواه بکن نامزدن خواه د سیاست کردا د مسئله کردا د نیرنا کردا د اپوزیسیون جی او دسلا جی اک پارتی و جهپ جی و امبیجن مهپ و ای پارتی جی هما به اوه گشتی وک هف نیزی هف المسئله کردا دمن دوی ام باش تشکی بزانه بن حتی ام کرد نه یک گرتی بن لسر داخوازین خواه ام اتفاقا خواه هفکاریا خواه نکن ام نبن طرفک دیوا پارتنا یک جی تو گاوه ناویجه تجربه می همه وان 5-6 ساله داویه جی به شک او اثبات کری جبوه ام دبین مثلا استانبوله ورن ام پلاتفورما کرد استانبول آوا بکن دزگاهن سیویل پارتینن آلین کردانن کسایتن کارسازن سندیقوانن پلاتفورما کرد استانبول برا بویژن لاستانبوله زمان کردی بلا به قبول کردن بلا ناسنامه کردی و کلتورا کردی به قبول کردن جبو کرده هنده گاف کی جا بلدیا باویجه برا ام داخواز خود تثبیت بکن و ام هر اپوزیسیون پارتیون اپوزیسیون جی دستلات جیر هفدیتنا بکن کا کی خود ده بر ویا کس خود نده بر جی کی ریگری شوا برس مصطفى کرد استانبول ام کی ریگری شوا دکتن ام دنگی خود نادم کسی کی ریگری شوا دکتن ریناده کوهین اتفاقی بکن دنافخویا کردان دا ببن یک دنگ یک گتار یک آرمانج کی ریگری شوا دکتن
از پر بزلالی بویژم مخابن هندک آلیه می کرداش بر برجوندی خوی شخصی و گروبی دم هلبجارتن آده ری ناده که اتفاق لسر هشمندی کردواری هشمندی نتوی پیک پی ما برج اب تجربه کریه ما قلق جارا 2018 ده ماج هدپه و ما هدپه لسر هندک خالال هفدو کرن هدپه گو تمام از ایمزه کن پاشه تنه حسباند 2023 جی ده هلبجارتنا پارجی ده ما yeşil sol parti jî danûstandin hebû me got fermo daxwazên Kurdan yên acil esasî nasnamawî zimanî bixin deklarasyona xwe Ankarê ew jî nexistine aliyên Kurda jî hinek beş bona belediyakê ji bo parlamenteryakê darin mixabin pê şexsiyeta xwe siyasî dikin darin li dû belediyakê ewekê digerin û ev jî me lawaz dike em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê bi zelalî dibêjin em ji bo milletê Kurd ki çi gavê bavî hazirin hevkariya bikin em îro jî bang dikin werin em li bajarê Bakurê Kurdistanê namzetê xwe em hevdurî tespît bikin nebira kes li ser me ferz bike û em bajarê xwe bi hevdurî îdare bikin li ser belediyak pir rengî pir zimanî pir kulturî pir lehçeyî şeffaf demokratîk. Zor başa beres Mustafa Özcelik serokê giştî Partiya Welatparêzên Kurdistanê ji stûdên me li Diyarbekirê gelme wî gelekî spasîn herebin.